UMDC kanang ba mi mentudu constituency ba Gresanta susngi menta kesngi ke santri benai jeliu arjarsan kesngi hakaba ke pertai karakhe ya kata ke wall environment day uba Gresanta susngi hakani kesngi ula penlong da ke program kabalengkot hakaba lu yo bansam yakiding shaki spotli ki secondary school badru hakajuk opor ul yo ru bansam bad ban pelaj yakidok ha kumbasan hajar teli yakini kidok ha lasam bat la pelaj yaki hakawa mentang that nongba kawa sakti kabadon ha mi mtudu bat hakiwe kiwe di kibenta jong kini kiwa ki kenja ding ki balayo bansam hakani kasngi ki kentup yauding chukria michelia gravelia sinamamam bat pronos hakani kasngi la yadon mentaru nadu wahe snong kesnong nangba uba tonroy yongwai u secretary ka fishing association nongba uma chanbor pasi bat kawai kanohikai na ka secondary school ka kong pin sana nakaliang UMDC ka nongba mi mtudu uong bawat lada ula deb ban a yakiding bat kidokha henrei ki hapat ban yada ban sumar bat ban pej baha knang ba kini kijing a kijong u kinlong kibayo jingman toy hadin habod inda kila he sngi yong kabe ramao ile arkhi ko berthai agar ke sngi ningkong hi to wa la jur ile si ile sang ye ko berthai boro ko wi le ko le chiboni kam ki wa rapan si hakwa kani ka global warming le da ku go ka air pollution le da jur go ka noise pollution le da jur go bat ye chibon gi jing panjaklia ka plastic pollution le da jur go bat jing pen yap jing pen do jai gi do we ma po ka le da bon ko da ro jai ide da ko ni ko berthai bro wi lembaga UN da bo ga gi sngi gor khilangi na ko mentau penne bensa ya bro ga jing kam ya bro gi do gi jing thau e ma po berthai uman gi une gi knang brene ka gi do ne gi ding ko mot kal miet ko bat ko le miet ko man ga le ka jingger khu iban ki bru bro berthai ku im churup rengkat wagani ga mai ramau yong i te kam gua kadak wanga kam no mi khmat jong ni ga thain da em khtilang anam ta ga ni ga sngi yo penne pensa ye ga ni ga bai ramau yong i ni ga sngi da i ya ki sembe da kha kam san hajar dali kam da ko divide i mentu hajar dali uno ya ga ni ga fishing association ko da ya ga ni ga fish sanctuary ko da chimkhti da fishing association yang ganang ba kaw hajar dali ini kita kha sembe da kha am gili jai dan ni te wan uno ani hajar dali hati ha mi mentru ko man ka thau stok bat chia hajar dali no wan uno i jaki adli khar po shnong ba ko mat san hajar dali ki sembe da kha uno i mentru sngi hagani ga por but iwi ko au kurpadi khantame igaliang ka fishing association wato in charge segani ka benta ini agar pa di fish nyong ba nga em jing sanya ko kru ba hapi open le pensa api o bodin pi yagani ke area wato nei benta ka fish sanctuary but ko ila ga jimo na toy waji mo secretary toy waji chna de ga ma nei benta ka area yong gani ka fish sanctuary yong pi niwan sedang gani tai niwan kut ka citai maka ketika ma betul bagi bu baca ini kau bu biar kan niga notice board ini iba bonsin kinong chong nanong ba berkam tam lagi kinong chong nak bidang kinong yawan likwe ini tibi ki wakang tam tibi hewan sedang hewan kut ke jingkang kemudian dejing bakal ayong ki thau dang man likwe gi hapo ga sanctuary ite daw mat dekam ma ubuan pinya ong bayo daman ga go clear daman ga wachia balam bakal ajat te temut da soho upai ni ki bat sibun kijimut kiwa pi kang ga association yi phule nei bentau penne bensa yegini ga benta yang fish sanctuary iba ga fish sanctuary haite chong ki dekha haite kha pun ki dekha bat nei te thau kha tau pun gi yi gu lai ga leng ga wa bat da ko kinong khwe na man yo ki yi dekha ha po lai khwe yong ki bat ki dekha po ga le yo ne yo sa ki yo he gi de kilo gi ban le gi san ko spau kilo sejrong but haji to wa gideng da yo ai kawa sos pa tri gideng de em gideng giwa
sanjai gideng nado ki sinaman gideng ki uman dawai sinaman tri kini ki sinaman kiwa sni dan yong ki ye ki upan mi dawai bara jo ipor le ye guchna ki spices oper ko ongi ki medicinal plant but em lo cherry blossom wa da yo yu borok mi khalia da le ka festival ko hedo po mi khalia ka cherry blossom festival ni ba lu dei mano kerpang ba but sali dali dei sador kam ki puma but ki bi ban gideng kiwa hado ni kate em sanjak gideng kiwa em jumut gideng kiwa em dor but gideng kiwa em kejing kedawai haki but gideng da le umio habaro gi skor ga em so pa ru dali gi skor nado ki LP ki UP ki secondary but ki higher secondary school hapo kan ga area yong i re ngaman tu sngi chwa ya chipao dali dan hi ki secondary school ya ki secondary school dan hi mentu chipao dali ki secondary school em gi ha ko konstitusi yong i kamot nyau dali hapo mi mentu but le dali hapo nong ba kini ki secondary school ngadawan pai dawan yu ki che mo do wa kini ki secondary school de em compound ko he komot em ka thau thung kini gideng karo gamte da rai wi chhadli kini ki school but dadang chai pol kan hade nawan yo ji ani ye kat tu kan ni biang ki school ki wadang em compound yo biang ye ki wi dawan ki school ite to iwa neleng yong mentu gesngi but ko wi ki singger pa de ki school uman iki ko penam kam hok iki gideng but kerpale iki skor lartoi waji bu de gidong in charge iki kena kelas kapten namo neni de kena ki UP ki kena ki wa kitkhia iki bu gidong in charge uwiu kena komot lar biar ni deng gumra presiden go da kena kam ngeder kom mot ni ba lar thong kam tu melinye mersap ke te jingthong rai do bu nong in charge pi lagi kena skor kemudian guys kama gini gideng dau he ki but hak kapatan yang inang yo ye ijing kodo dong ini gideng ite to I arli gi benta gua IK gini go wall environment day te ewa gani ke sngi uman ga sngi gua job but kanuk sao bhale ye gbiduan ki chnong ni gbiduan ki thau wa gani ke sngi man ga sngi kur pangtam ni ba MK mi uthui gideng yo agler go khoi MK mi le uthung ubo ye gidakha ye gi marat baro go po nang yo lamba gini gi marat go po ido po bun khamtam ginong gendong jo yo ktung gi bam jo yo do gi bam khamtam na paisa gi thiet na yaw bat sibun go pene pensai sibun gi sing toy yoi bat wa gani gi man gi wa job bat sakmat le man go la be la ranti kuplai sibun